Эркинбек Таңыраков 1985-жылы Ош облусунун Өзгөн районунда жарык дүнөгө келген. Эр жеткенден Орусия жергесинде эл менен катар кара жумушта иштеп жүргөн. Кээде суукта, кээде ысыкта, бирде ач, бирде ток калып, ден соолугуна оор залал келтирип алган. Бети ооруканадан ооруканага которулуп жүргөнүнө 5 жылдын жүзү болду. Анысы аз келгенсип дарыгерлердин туура эмес диагноз койгонунан улам ооруну өрчөтүп алган. İşte bilip gelgenden gibi bu diagnozunu aşkazan deyip жүргөнбүз. Aşkazan emesle kийин böğrek olup koma түшүп kaldı. Şuna diyaz kendimiz bilip kaldı. Açayım bilgenbиз biz үйдө kan kusup özüm bilbey ben sebep gelgenбиз. Anan aşkazanım жакшы oldu деп yani kийин böğrekке ötüp ketти. Şu böğrekten diyazga түшүп kaldı da. Oşoçu bilgenбиз biz. Ошондо врачтар туура эмес диагноз коюп келген. Ошондо врачтар туура эмес диагноз койгон экен да. Кийин түшүп kaldı. Кадышка болуп orkin alat. Şu özüm darmen satarım sürekli dar çet, diyeta da cürüt. Anan şu balamda şu il atarı bosomulu deyip iyileyi tanım. Şu il tutan karım surayın deyip. Şu çetelgeden beyrek almışlar için çok sumada aksa gereken. Al sumada aksa bizde çok olduğundan ona şuna momun musulman kalkman Yardım sürüp getirler. Yardımınızlarda ayağınızlar. Şu pola şurada olmuşsunuz tileyip ben. Ben de eldim bazarda alıp çırkap alarım getirip oynayıp ben. Tarımcılığınızlar da ayağınızlar. Mümkün olsa sizlerden şu Allah razı olsun. Bir son var, 1000 son olsun. 1000 son var, 10.000 olsun, 100.000 olsun. Ayağınızlar tarımcılığınızlar.